Ke a o dumedisa momamedi e motle ngwaneso, wena mobui e motle. Ke tswela pele ka lenaneo lena la thuto ya bebele, mme re se re nkile mokgahlelo wa pele wa hore na dibuka tsa bebele hantlentle di theilwe ka tsela efe. Haholoholo re nkile mokgahlelo wa pele, le a hopola hore itse ke mekgahlelo e mene ho bebele ya Testamente ya khale. Ra re ke dibuka tsa Boporofeta, ke dibuka tsa molao. Mokgahlelo wa pele re se re di entse ke dibuka tsa ntle 5 tse qalang, re se re di entse jwale. Hona jwale re kena mokgahlelong wa bobedi moo re buang ka dibuka tsa Nalane e nang le Boporofeta. Ba bang batla re ke prophetic, ke historical prophetic literature. Bebeleng moo ke dibuka tsa molao tsa Nalane e kopaneng le Boporofeta, e nang le Boporofeta. Mme re tla ya ka tsona ho tloha hona jwale. Ke mokgahlelo wa bobedi. Re itsetse latelang ke dibuka tsa bohlale, ke dibuka tsa bohlale, e be se ba dibuka tsa Baporofeta ba baholo le Baporofeta ba banyane. Re tle re qetile mekgahlelo eo ye mene ya bebele ya Testamente ya khale, mokgwa o e hlophilweng ka ona. Re itse tsatsi lena re nka dibuka tsa Nalane e nang le Boporofeta, dibuka tsa bebele tsa Nalane e nang le Boporofeta, historical prophetic literature. Mokgahlelo ona ke mokgahlelo wa bobedi wa dibuka tsa Testamente ya khale ho ya ka bebele ya Bajude. Ke mokgahlelo wa dibuka tsa Nalane eo ka hara yona re fumanang Boporofeta le tshebetso ya bona. Re tla fumana Boporofeta le tshebetso ya bona ka hare ho tsona. Ka mantswe a mang, ka hara Nalane ya setjhaba e amang bophelo ba sona, tsamaiso ya puso le moruo setjhabeng, le taba ya meedi, Boporofeta bo kenella ho tataisa ka dipolelo tse tswang ho Modimo. Mme kutlo ya lentswe la Modimo e fela e beha setjhaba tseleng e lokelang, empa moo e leng siyo ho bonahala masisapelo le mahlomola. Ke seo ka reng ke selelekela sa taba ena ha re bua ka dibuka tsa Nalane e nang le Boporofeta. Ke re ke history o ntseng o e bona, ke Nalane wa di bona, ke Nalane o ye ka yona, empa ka hare ho yona mono ho na le lentswe la Modimo, ho na le lentswe la Modimo le tataisang, le eletsang, mme le bontshang, mme ho arabela le kapa ho mamela lentswe leo la Morena Modimo la Boporofeta ka hare, o bona setjhaba ho na le mosiyang teng. Empa moo ho bonahalang marena, mohlomong ke bua ka marena kapa mohlomong setjhaba se sa etse letho ka taba tseo, ho bona masisapelo le mahlomola fela. Ho ya ka bebele ya Sehebero ya rotswe ka dibuka tse ho thweng ke tsa Baporofeta le tsa diketsahalo, ke tsa Baporofeta le tsa diketsahalo ka hare ho yona moo. Ho tsona ha di le jwalo, tsa Boporofeta ba pele di tsheletse, e leng Joshua le Baahloli, buka ya pele ya Samuele le buka ya bobedi ya Samuele, buka ya pele ya Marena le buka ya bobedi ya Marena. Dibuka tse tsheletseng tseo re reng ho tsona ke Baporofeta ba pele, ke bona batho bao ba tshwereng ditaba tse ka reng ke Boporofeta hona moo. Dibukeng tsena tse tsheletseng tseo ke ketang ho di bolela hona jwale, ke moo Nalane kapa history, ke moo Nalane ya tshebetso ya Modimo le setjhaba sa hae e totobalang ho feta Nalane ya setjhaba ka bosona. Ke re ke moo tshebetso ya Modimo le setjhaba sa hae e totobalang ho feta Nalane ya setjhaba ka bosona, e leng hore re tlile re kenella dibuka tseo o tla tadima, o tla ithuta haholo hore dibuka tsena o di nkele hloko ho le hokae wena o le mmamedi ebile o le moithuti. Hona ho etsa hore baithuti ba bebele ba amahanya dibuka tsena tse tsheletseng tse qetang ho di bolela tsena. Ke itse ke buka ya Joshua, Baahlodi, buka ya Samuele, buka tse pedi tsa Samuele le buka tse pedi tsa Marena.
taba tseo di amahanywa le meelelo ya ditronoma di amahangwa le meelelo ya buka ya ditronoma. O tla utlwisisa hore ke lona lebaka le entseng hore di nkuwe di wela ho baprofeta ba pele e le ho di arohanya le baprofeta ba morao, bo Isaiah, Jeremia, Ezekiel le Daniel. Dibuka tsena tse tsheletseng di boela di bonahala di hlahisa meelelo ya baprofeta ba baholo le ba banyane. Di na le moelelo yane bo Isaiah, Jeremia, Ezekiel le Daniel, e be seng ka bo Obadia le ba bang hape. Bo tla fumana meelelo ya teng, e be se meelelo e meng ka hara dibuka tsena e teng ya dibuka tsona tsane. Jwale a ke re bontshe hore na mekhahlelo ena e mmedi e ngolehile jwang. Ha re hle re nke baprofeta ba pele. Dibuka tsa baprofeta ba pele re se re boletse hore di tsheletse. Dibuka tse di ngotse pale ya setjhaba ka ho ya ka mamelo ya sona ho Modimo. Pale ya setjhaba ho ya ka mamelo ya sona ho Modimo. Hape di bontsha ditlamorao tseo setjhaba se ka bang le tsona ha se keke sa phela mamelong ya Modimo. Ka mabakana baithuti ba Bebele ba di behela ho baprofeta ho feta ho ba nalane e tlwaelehileng. Ha se nalane fela e tlwaelehileng, ha se history fela, empa ka hare ho yona e hle ke bona boprofeta ka bo bona. Re tla di nka ka bongwe ka bokgutshwane ka tshobetso yona ena. Ha re nke buka ya Joshua e leng yona e reng ha o tloa fela boso kena ho yona, ha o qeta ho tloa fela bukeng ya ditronoma o nka buka ya Joshua. Buka ya Joshua e bitsitswe ka moetapele eo e bileng yena mohlahlami wa moshi. Joshua o ile a kgethwa ho etella pele setjhaba sa Israel. O ifumana ho ditronoma kgaolo ya 30 temana ya 14 ho isa temana ya 15 le temana ya 23. O na kgethwa a nka boetapele bo ho moshi ka thumo ya Modimo hang ha moshi a eshwa. O fumana taba tsena ho Joshua kgaolo ya pele, temana ya pele ho isa temana ya 19. Buka ena ya Joshua e bolela ka leeto la Baisraele ho fihlela ba tshela noka ya Jordan, ho hapa Jeriko. E bontsha hape ho ntjhafatswa ha selekane le ho arolwa hwa lefatshe la Kanana ka merabe ya Baisraele. Taba tseo di fumana ho Joshua kgaolo ya 20 ho isa kgaolo ya 21. Jwale buka ena ya botse tjena bakeng sa boithuto ba hao le gona hore ho be bobebe ho ithuta yona. Kgaolo ya pele ho isa kgaolo ya 5, pitso ya Joshua le ho tshelwa ha Jordan. Kgaolo ya 6 ho isa temana ya 12, kgaolo ya 12 ke kgapo ya Kanana, Jeriko, kgapo ya Kanana, Jeriko. Mme ha o bala kgaolo ya 6 o bona ena kgapo ya Jeriko. Kgaolo ya 7 ho isa kgaolo ya 8 kgapo ya Ai. Ho Joshua 10 o bona borwa ho Kanana. Kgaolo ya 11 shentsemong le boya ho Kanana. Kgaolo ya 12 tlholo ya marena a ba Kanana. Tlholo ya marena a ba Kanana. Ho arolwa ha lefatshe la tshepiso e leng Kanana le arolelwa meloko e 12 ya Israele. Ke yona e re fumana moo. Ho kgethwa hwa dibaka tsa Qhoboshiane le metse ya Balevi re fumana ho kgaolo ya 13 ho isa kgaolo ya 22. Ke re ho arolwa ha lefatshe la tshepiso la Kanana le arolelwa meloko e 12 ya Israele. Ho kgethwa ha dibaka tsa Qhoboshiane le metse ya Balevi o ditaba tseo di tloa ho Joshua chapter kgaolo ya 13 ho isa kgaolo ya 22.
kgaolo ya 23 ho isa kgaolo ya 24 ke mantswe a ho qetela a Joshua a lemosang bohlokwa ba ho tlabola selekane sikeme le lefu la Joshua buka ena e bontsha le ho totobatsa hore Modimo o phethahaditse tshepiso ya hae wa e entseng dilemo tse ngata haholo e leng ho neha bana ba Jakobo lefatshe la Kanana. Ke seo buka eno e se tshwereng haholo, ke seo buka ena e se tshwereng haholo ka mokgwa o jwalo. Ke kopa hore e le hore re se ke ra etsa thuto e telele haholo, nna o ka ntumella hore re tle re emise hona mona Kapa ke nke buka ya bobedi mme ka ha re batle re etse ntho e telele nnete ka nnete ha re bukeng ya bobedi, buka ya Baahlodi. Baahlodi e ne e le bomang? Baahlodi ne le batho bao ka hara setjhaba ba neng ba hlahiswa ke Modimo hore ba etelle pele setjhaba ka nako e itseng, haholoholo ka nako eo setjhaba se leng bothateng kapa tsietsing. Modimo o ne a hlahisa ka pele moetapele ya tla sebediswa ke yena ho ntsha setjhaba bothateng boo se neng se tobane le bona. Mme ha bothata boo bo fetile, motho eo o ne a sa tswele pele e ntse le moetapele. Baahlodi ba hlahile nakong eo setjhaba sa Israel se neng se so buiswe ke marena. Mahlong a batho baetapele bao e ne eka ke baithaopi. Mahlong a batho ne eka ke baithaopi hobane ha o tsebe ho kgethwa ha bona. Ha o tsebe ho kgethwa ha bona. Ba hlahile nakong eo mahlong a batho re setjhaba seo se ne eka ke batho ba ithaopileng, e ne eka ke batho ba ithaopileng hobane ba sa kgethwa. Ka mantswe a mang ke batho ba hlahang ka dineo tse itseng tseo ba nang le tsona, ba tlo etsa ba etella pele. Ne se marena empa e ne le batho ba neng ba hlaha bana le dineo kapa ba bona pono e itseng, ebe ba fetisa setjhaba ka holong eo. Morao tjena ba shebang taba ya boetapele ba mofuta ona, ba bua ka moetapele ka dineo e leng charismatic leadership. Tsamaiso ya ditaba tsa puso e nkang puso e le ya setjhaba ka setjhaba molemong wa setjhaba, democracy e ka ba hantle ha e ka sheba buka ena ka bohlokolosi bo boholo. Mme teng ho ka fumana hore tsamaiso e nepahetseng e mamelang setjhaba le Modimo wa sona. E hlile taba ena moo ho phelwang ka puso ya setjhaba ka setjhaba e leng democracy, batho ba teng ba lokela ba tla ka ba ithute haholo karolo ene re leng ka hare ho yona, haholo bukeng ena Baahlodi. Bukeng ena re elelliswa hore ha Joshua a eshwa, kgapo ya Kanana e ne e so phethahale ka botlalo. Ho ne ho ntse ho ena le dira tsa Baiseraele tse ntseng di ahetse ka hara setjhaba sa moloko o mong le o mong, ka hara moloko o mong le o mong di ne ntse di le teng dira ka hana moo. Dira tseo tsa Baiseraele di ne di ntse di futuwa ka dinako tse itseng. Dira tseo e ne le Bafilista, ba Amoni, ba Moabe, ba Midiane le ba Maleke le ba bang. Ho Baahlodi re ka bolela ba mmalwa ba ileng ba hlahella ka mahetla e leng ba latelang: Deborah, moahlodi wa mosadi ya sebeditseng le Baraki, molaodi wa lebotho ya ileng a futuela Bakanana tlasa Sisera. Re ka bua ka Gideone ho tloha lelokong la Manase, a lwantsha le ho hlola ba Midiane le ba Maleke. Jafeta ho tswa lelokong la Gilead, ya lwantshiseng le ho hlola ba Amoni. Samsone ho tswa lelokong la Dani, ya ileng a hlola ba Filista. Buka ena ya Baahlodi ya rutswe ka tshobotsi ena molemong wa hore o tlotse hore o ithute yona ka pele o le ho utlwisisa ka pele.
ho bontshwa hore kgapo ya Joshua ya lefatshe ha ya phethahala ka botlalo, dira di santsane di le teng. Taba eo e fumana hona ho Joshua kgaolo ya pele, Baahlodi kgaolo ya pele, temana ya pele ho isa temana ya 25. Bophelo ba setjhaba bo fetofetohang le ditaba tsa baahlodi re di fumana kgaolong ya bobedi, temana ya botshelela ho isa kgaolo ya boraro, temana ya botshelela. Re fumana hape ho tswela pele temaneng ya bosupa, kgaolo ya boraro, temana ya bosupa ho ya kgaolo ya botshelela, temana ya 31. Moo re bua fela ka baahlodi, hore re ka re karolo eno ke moo re buang ka baahlodi fela. Mona ha o bolele hore ditaba tsa baahlodi ho hang, empa ha o bolele ditaba tsa baahlodi ho hang, empa ho bolelwa ditaba tse ding jwalo ka lelokong la Dane, moo le neng le ipatile sebakeng se setjha, mme ha utsuwa medingwana ya mekiya. E fumana baahlodi kgaolo ya 17 ho isa temana ya pele ho isa temana ya 18, ho ya kgaolo ya 18, temana 30. Ha o tloha chapter 17 o bo fella ka chapter 18 verse 30. Hape leloko la Benjamini le wela molekong wa ho kgeloha ka ho fetisa, mme Modimo o le ahlola haholo, empa Modimo a se ke a le fedisa, a le tlohella ho phela. Ngwaneso, ha ke re eme hakana nako e tlang re tla re nka buka e latelang, re ntse re ya le wena jwale wa bona re se re tshwere dibuka tse kae tse supileng Bibeleng ho tloha hana jwale tsa Testamente ya khale. Morena be le wena, a o baballe, a o sireletse. Haeba o rata hore o ka buisana le nna, mohlomong o mpotsa dipotso tse ding, o ka nketsetsa ka WhatsApp wa etsa 63191890 ka WhatsApp. Ke tla tseba hore re bue le mo o ratang ho araba dipotso tse ding, kapa mo batlang ho botsa dipotso tse ding, o ka etsa ka hona tshobotsi yona eno. Ha re rapele Modimo ntata rona, re ntse re le boithutong ba Bibele, re thuse ntate hore re utlwisise hore na mokgwa o Bibele ya hao e ngotsweng ka teng ke efeng. Hlonolofatsa moithuti mo a leng hona teng, ka Jesu Kriste morena wa rona, amen. Ka leboha ngwaneso, morena be le wena, a be le wena.